Syiah yang kau dilakukan di kena pegapeng ini ada kuburan. Behanan itu pu. Pekan urun drone bangai ni sidram tu ah. Late kedeh yang peketin-peketinyan hana semudah itu kekabulkan. Yang pu ke menan wate tapi peng ini kurung but bineh kebunyan pu. Langsung lam syurga kedeh. Pu cini cuba fikir dia. Pu langsung lam syurga. Nyo politik dengku jahiliah jino yang ka berlaku di muka bumi Aceh sidram tu ah. Hana riu oleh nabi nyan kon ajaran urang Islam. Yang kenyan ajaran kafe Syiah yang diharkat draw tu bu yang kenyo ke awaknya. Tarik layu du inan pudep tarik lampu pudep tu serongkeng sinan. Yang jak but bineh kubu. Kini cuba fikir dia hana yang cedram tu hana dalam ajaran Islam katanya karena itu doa yang paling bagah dikabulkan oleh Allah hanyalah doa anu yang soleh. Kon doa katanya yang kon doa katanya ino tairingi doa kabulkan piu le dengkum doa piu le yang kon ajaran katanya urang Islam yang peketin lagi nyan yang ajaran kafe Syiah karena kafe Syiah di semua kubu yang diam doa ajak but bineh kubu di karena ajaran katanya yang lagi nyan hana giu li Rasulullah hana giu yang menyo katanya tak kena iringi doa tu ke keluarga lam kamba tadu sino tamhon doa ni ba Allah kekabulkan si yang kepu yang te abo peng ino tayo jak but ino ba dengku ba anu murip ino bineh kubu tayo jak du enam bineh kubu 7 minggu mu 7 huro mu 10 huro ataupun 2 minggu tak bayar peng gawaknya 10 20 juta 15 juta tayo jak but yasin na'udzubillah min dzalik yang kon ajaran kana di muka bumi Aceh sidram tua sidram kon ajaran katanya nyan sidram tua wah beri dak yang baik nu perai hati memang lu pegah kenyataan yang hana lu jak benar-benar baik nganggap lu 3 pukul pu businya nah yang baik nanggap yang baik What you know about rolling down